Meeting any Akusia Sparkles Mema Kwaba at the bar Attention TV eso. Attention TV as me inspire more and until your mouse and dear. Near hinter and a better mamma what tells you. I will see a nay car afa a bear thing and a nipper and I say a branty and I buy you a waste so and who send my son our rear. The same ray any bread was semi warrior. A young uncle for your mistake echo our bra won't soon get Anna. And I say Anna a temper and I say a noun for 4 and a ma won't echo shower remoa and check na our reno egu. Ebusia Saka Apostle Samuel Obodonko ewo dem hwase ne no ebetwehwe nkomo afa se brebe ana wo seme ware ye hwep Apostle Samuel ebeka se wedibi ewo awawiem na wawiem fie ewo nim na kire se our experience entina yen yira akra ende eho asem ana yebeka awawie no ene ne sen ewo se mi hu se brewe ana wo seme ware ana se ewo se mi hu se bibia mekeke akodu awawie de minya nduru hoye mama na afofo enhye me so mama ware ana eno so wo ho ana se wa nkasa tenase na dwe ho se mia ni pedwe ana se mia me kowura awawie nu no ma ya krado se me kowura mama ntwa me ho me ba ye de nkomo no ebe hyehye so Abusia me das se wonya bre e twa me twa me ho sema pe e de e ba ye ende ye bisa e ya na ya so awre e ye kwa awawie mu ana se wo se ye hu se bre bi me meti akosia meti hoi se ma ware time aso ana wo se fie for me pressure e be se preha na me de kwa ware ana se na fofo me preha ni bi na me sanso e fa kwa ware mpacho foundation bi abagana memu ha se ono pe na ye no oka no kre o de nyoma koma no mani sika kra se of makoma husia ono pe na betimi di setka no akoduru na mpai a won so be bond e be duru so eno no university foundation mesra university foundation na foundation di no hosi wo oba yiwa so no ne ho afa we be kasa na mami ehusia ho no bebre da bi e shirantia no no kwa shira na bro to abo se ontimi ntino e bia na wo yankona mo yekuo na pe foundation ba yon wa ya de empacho university number 1 freno 054 830 2985 054 830 2985 na bibia entotoso ema mpacho yenko ne Apostle Samuel Obodonko enko twetwe nkomo free so no awawre yesi eye kwan no wotwa bi ontwa wie wotwa bi akwantuo no so ontwa wie ye ogusu a oko abusia yenko ne no enko twetwe nkomo Apostle ma akwa ba ya me de mama Jide se bibia eyeboko bibia boko eno se yesi abiem apomu ewrade adom bibia boko se wo so ho ye meso me ho ye na Apostle mesre bisa o wache ewawawe mu ana mache biguso che se awawe ne kwaiwa ampa awale de ne kwawa awale ne kwawa o mami ni ye bisa o na o ya brante ene be kasa ware sisi awda se abrante na so na enye mfie ya wediri na awda ware ebe de na abrante na se oba akase ese masoma ware enti o se me kware me da se pa na sa sam kase na odi abe awale won sam akoye bibia ne kan no akoye asa kan sama nka wo ye man yo kan bia wo ho bisa every say bebre nu wo so wale you minima bayo bia na ma me wa abrochire o de 36 million ade ma ba ma so mfa kwa ye na ho ade wow bra na kwa ye na ho ade ye na ho ade wie na aware na egu min sronka aware na ndi 6 months egu 600 to me wale bra na bi afeni wo so ayen fo so se san ya oba na diska ma be ma no de kwa ya oba ho ade na be ma na pesika de kwa ya oba ho ade What is so no na from no na ma be ma diska on na ma be ma 36 million seje fa kwa ya ho ade na ya wale na min ni ma ba yo na ade ha na adwene enti
on ye bibia wie ye na na ma me be hu sa abrante kurasa na adwuma mpo ni biye wow ono discuss na ne bana na de bana tibia ma abrante no no de tonta ya kama ehye nti na ma me no hu on pictures no hu sa me be awari pa ba kwanya wale papa abrante ya kama eso na hwe ni na ho ma hu mi sa se aba da na ababa wa na sa abrante be hu ne se ma so awade nti esesa me wale edika awale nyame na hyehyɛ okay na ade bia onyame na hyehyɛ se ɔhyehyɛ wi a ɔmane yɛ adwuma enti se yawo ba sa ase so ona wawofo etia kodu baabi a wa oto waso se se wale enye se o ma ame na ka che se wale ana sa papa na se wale but o bete waso se na wale bema ote oba ete se bi mo ne mo oba bu nsa ohunu na mo se wanyi sa bere no obetumi awo so ne bema hia obetumi awo ana bema so bu nsa on so hunu se betumi awale obu nsa wo kan me yo bema bu nsa o bebre ni so bema bu nsa natural we enta sam ka se pa metaji musika na magada mrante na me kira wo se obema bu nsa ohun ona minim makan ya wo de hye so akwara de sisu an kasa no onye bu nsa pa na kasa voice na asesa me fa so furu so ya me bu bi abehu awu sa ba yo bu nsa na ai te se amaso kakra abanimu na de ye sa na ba abemba asoso no so ubu nsa ehu sa eni no ewo ho afam yenu no omo ni huru omo ho nti bon sa bia sa mo kosuko na mo ba kwan ni mo na agoro die na we dimirika ana mo akwahwe ni miro be di se twa kwan be di se omo ba no chese omo huru omo ho so omo ne nkora ne nam omo te omo ho na omo di omo nkomo na omo nua no nketwa no so enam afa omo huru omo se omo anyi oba ma bu ni sa ye hu ona minim okay the voice no base bem sa na ete enti oba ma bu ni sa na ebasa woten ka se sabe menyu oba na ni hia mepe eti wo sha se die ho agro wo sha se di ho agro sa ya be ma wo so bi abayo bi a won ni efre na ni funa don saka chese agro bi a ede sa eniama no ba adwuno mo eno na ma sha se ede ho nkomo ede na wo hu abayo na ni funa won ni di agro don saka kan ede ba na sabe wo hu ono to ade ni di agro don saka ball no tu ede na ba wa adwuno bibi abani mu a wo hu se sadi we metumi ayebi enti na oye eno no nso awade so sha so oye sa onso awade e beni fo beka se akora yo ye nten pa akora we wo onso awo na wawo kola kitikiti awo sisu ye beka kan sam sa na mo udur se esesa wale a wa dwene beka kire wa hunim beka kire se maso awade na de na ba ma obetumi awale what hefa okay ehe na woda oba tan bi o ha dan ya single room na wa mode edua akrosum na mode ntoma achem de maame no papa ne akora ketekete no mode kire ho ana mo so mo da make us say bia wo by 22 years ana 23 25 what you awale na ba bia wo dey wo wale a o papa na o maame o mo wa kire ho unu anam ketwa no gu enim ha nto so na wo yere mo ba da ne tasu me na se hu se me adwuma ba na me ye ma me ma wale ntem okay me ma wale ntem me wale ye na mo 33 years wow ana me wale denja na me pese me ka che obi se me wale se na me hu me se me ne hwe me da so de dem bench so ana ma so asoro fan yes me so say one dey untia like be light no free free me dey say enti me ya da kaka tiro obi va wa hwe no school awie se me wow na me dey akoda he Pentecost e David ya me hira no ono na otu ma ware ya hofo
ɛna me ni ba ho so okay sana che dia me wale na me ni sa wale ya ho boaboa okay asana wa kwa wale mi le ni se eno anu oba no se opo so pana na da bisa na ntesa papa ne fa metna ne kan lo de makochi sa na otu me fese menyini me wale na me se da me ni hwio me ne dan ya me dem me ni akunwa me ne hwe na me dan wale obi ba na etetere nti na se da bi ende ya me no bo ho komo hyase wonye sika me ndi ni nyina fe bi si sane ba ya ofesa wale obi a betumi nye sika de akoya ho ade hyase se wodi sika sie na wonye dan bi a de ha na no bo nya den na wa hai na afi wan konkon a wote woden eno no bi betumi aba ba kan okay nti one esa wo ye adwuma so ofesa wale a wonye adwuma ya wa dwene ba kan kire se sisia me wa adwuma ya sika wo moto betumi awale nti wa dwene ba kwa wale so afi dem pesa me wale na tele se wo pa che se wona wonye adwuma na owani wa ware so no so jai wonye adwuma kwa wale so bi ho no pentem ne ponko dabi ya ne ya wale kuran pa sabe me ma ye 7 wow na wa na kura ba kura ne hwe yese gola 7 no nyina ko school 7 me ma ye 7 o shida na awo sa na ya me na de acha me obi so awale o we sika pass anya ba kompo 7 ona na hospital twetwe sika say yemfa obi na obi kura sabe money man hu nsuo mfa anya ba ma na kura anya yi madam fu bi wa bodo chire oni ba oba Ghana ha se yemfa omose omutumi de sperm eye na wanya ba wa ba ya 3 times ni nyina anya yi no mo ka chense oni atrase dwono na sika bebre na wo se eye sika ketwa obi pebi onye bi na nyame aye madom na menye se ya me ma no mi se sofo wo police ni wo doctor wo lawyer wo ema no ba akoma ye nse so wale boroni no kwatena borechire kwatena na chese opushi ni amaba ko wale boroni hiye ni so wale boroni as owo companies wo aborechire mem ho na me ya ka papa tena mo ma empire ne yende me kusu bone den na me mara kwantera me ye mo mkra ye izo me abebem sa because me ye adwumaden nti onyame behwe se me mba benya baabi asi daachi ma me nti sa ne ma ne mo nyina no wo baabi da a wo se me dan ni be ko nwia ni me TV ni se at least unya kunya ba ko si wo dan wo TV bi wa de bi a wo si wo se baba akọ me nu bi e wo baabi kokoro bi atumi ye waduan wo ba so na wo de se wo wale single room na single room ya wale wo na se me wale o single room me wale tas Ese me wale o single room me wale tas single room chere yo na ba Ghana ye di say Ghana ye di tell say cut coat according to your size ma say madam oba be no oba wa re tell kwetena oba oni mi yan sa te wase no ni oba say obrai na wo fe dey be obasia dey be na wo spray na wo ehwam na ye pe the back pocket I dey be say wo kufu betu eni so oh daddy yeah obi o ha ade e share back pocket yes ka o o yes ka e bi o ha ye pipa ana wa mo ana na wo ye bi o ma nye bi mo na minim me na wofo bi mo ye bi me na wofo bi kura de otumi kwesere obi suit kama na waje car eya ono sa danfo de o no o de kwa kopo ba o so person wale but sister na person wale no ne papa eye police penny okay na o mfie no eye ize se obewura ho nti wura ho na se wura ho yiye to ko je obi atade na waje ne car na sisi ne ho kama na o de akofie ho ana obani ni so obani no so osrata dabi am de onim na wanka baba na hunu okay and also Brian also be wale wa ba o sisi ne ho ofe me de ko tia papa no so wow this is nice when you be ma so papa o be fi eso free ti su ko sine na ase ba kokora ya na dia na ge ni go papa na ka cha na ban so hwe ye no wan kop boy no sa do we fra boy no so tu no fonti aka cha daddy ye nya sa ko sisa baba ye no ho ade ne same mistake ni be fi papa ne ho so man ba no ko ho ba ko a ko be hu asa we tu no fo so e ya ko hwe be bia o se back